or now they are consuming raw intelligence makona atiriri nema mwana oyo wathikirwo hatari na kihoto nema mwana oyo wathikirwo hatari na postmortem athikirwo ro uguo niki ti not necessarily ni mathekagiriria social media no gukuri social media is a government on its own in Kenya tondu ithuĩ tutikoragwo ati na justice system guku koguo ndukariganirwo ni bururi uria waumire ciro it is the same country na ndaigua werwo wega ni wa ithesh you have so much influence and power in fact nie ni hindi ndirakumenyire na ndakumenyire hindi ria wekirire ga status andu makinita muno status ni yaku so ni ona ndingiaririe ndeto ciaku because I know nothing about you but what I know right now kiri giuga ya Shiro Stewart ati ena influence nyingi muno iguru ria ciana cia Betty Bayo murata waku no nguri atiriri Shiro are you comfortable na ciana cia murata waku cigaikara na stranger knowing that this is a 13-year-old girl are you comfortable with that? So for now thegi muno banya for now ndigiuga kiuria gaku gitwo gugucokeria ri no gwirire ndigiuga ate Tash ni stranger wa ciana ici ndigiuga ni stranger wa ciana ici for one ni gukorwo ati ni maraikaranitie na Betty yake maraikaranitie nake haya no korwo wari wendo badia kana whatever it is me I don't know but ni kiria ndigiuga ati maraikara na stranger tondu for one no jugi atiriri Betty niguo aume gwa Kanyari na athie akihikio ni mundu ta Tash ri kana hikio no muthuria uria ungiri nikuo nonete atiriri okay o ni twahotana na maundu maitu ni marathie na mbere wega nake and at the same time ciana ciake ri ni ciakuraga cina father figure thini wa muci ucio na koguo ri kahinda kau makorio magikarania na Tash ri reke njuge ciana ici ni irakoretwo cike create a big bond between ciana ici na Tash kiogo guthi kumatunya o rimwe kumatunyukithia nda gutunyukithia mundu nyama ikanwa oririkane it's not only akiria etagwo atia a biological father that ciana ici ira need ni cikoretwo cigikara na mundu ta Tash na makona atiri makona father figure in Tash makona uria atritaga mamu wao whereby probably mekuria mwena uria ungiri matiakoretwo makiona tondu hihi maumite kuu maria nini kioguo ri tha ici ri kumatunyukithia hau ri hari ona hinya kukumera ati all of a sudden ndi mukuma kamurando ni ciana kamurando ko gondo ni ciana itakia decision tondu arire uria Shiro we America you know these things don't give the force ciana umere ati ni mukuma by fire by force you cannot do that nuona Kenya ni mwakuma Kenya gutire watho wa muthembo cio ona generation ira ikuo Kenya ri by the generation ira ikuo direka ati ndirauga ati anga we Kenya kana we America generation ira turarera tha ici no nginya ukorwo reason na ciana na no nginya uikare thi umathikiririe otherwise ni kuga ciana ni irakuira because you are not reasoning with them urenda we uri urauga ri niguo megwika uri ithu twarerirwo but that generation is no longer there you have to sit down reason with them otherwise ni kuona mwana tarakuira na ciana ici ri ciothe mwana ena father figure ni akoragwa akindi that emotional support na ciana ici no njuge hena Tash ri ni monaga that emotional support and that's why they are clean with him matirada kuma natikuga equally no asokia wega muno that's a very good answer. Next question, have you tried reasoning with these children? Shiro, it's on record nyobeno ni ranyuagirwo njohi nyobeno ni kurekagwo ni uraiguye mamu wao akiuga assume everybody on social media is wrong. Let's just assume mamu wa Betty no tari wrong ni uraiguye mamu wa Betty akiuga nyobeno ni anyuagirwo njohi uria yari na Shiro na fadi uzo ni nyina wa Betty ugire uguo have you taken time kwajia kwariria ciana icio uguo rauga no ajie ku reason nacio have you taken steps to reason with them considering uria nyina wa Betty ugire horo wa nyumba uria kwanyuagirwo fadi na thigara riu banya digenda like dikwenda muthimo ndegete na ciuria ndekore ngiuga maundu itekwendaga kuga na ndacokia kiuria gikiri ndacokia kiuria ndanyita maundu macio mothe but ndacokia kiuria giki munjitikiria njuguke tondu na ndi handu nguthiaga so ni maundu maria mamu wa Betty augire ri ndingiga maundu macio mothe mari mama kwaria maundu mangi ni ndeguire nginyo na ngimaka ngiuria what ngimaka no nake ni oyo na immediately arikia kwaria na thimu ni ndamuhurire thimu but however ni ndirauga ati Betty ukira mwiri wake ndukarutwo ni na ni ndirenda kumenya no nginya rutwo ni amoso for that na ni nugamite majugi atiriri ni ndi mwena wa anybody ndi mwena wa ciana na ndi mwena wa kihoto uria kugwiro ni murigo ona ni mbere kwika you see so me I'm for that other than that ni ndio ngicokia haha na ndio ngiaria na ndiga maundu maria mamu wa Betty ariria ati ni mama he ni mothe no kwi maundu na ndaiguire ngimakiro hau ngimaka ndirigo kana nyumbere ndaikaraga kana ingi ona mangi ndiraigua ringi mathia na mbere nga sijui thutha wa mathiko nini mangi ni mama mangi ngaigua ngamaka ngarigo aya mahapenire ku kiugo ri ni mauna mogwaria muthenya wa umuthi na ngai to murathime muno makiria na nie ndicagire ni nguthitanga ona Othanathie Shiro how iguru waku ri he mwiretu etagwo Betty wa Arizona Betty ri ni miss quotirwo Betty I was on that phone call na tukigua so Betty okire ko report kiria thimu-ini yo twerirwo
Now the people who said that nika undu gakoretwo ho. So Betty ni ahuritwo muno. So I think we ha hashiro na gweciria Betty akuona etie request ya before you go. Digweciria ha hena mundu urarwa na mundu uri ungi. Ati mundu urarwa na mundu uri ungi. Niona ndona video cia kondu makenitagi Betty le ndarigiro haya. Niona dionete ya Betty kwaria ma dionete ya Betty. Tondu ndimo reke njuge ni god social media na ndimwikire wa social media muno makiria. Betty enzi ni murata wakwa ona ni oyuguo ni twaragia even order tutari social media. Ni okete ginya guku tunajuana. Niye goti video yake ndoni yake ari horo wa ciana ndacokire kuona ngitagwo ni andu ngi Robert hizi arauga no nie ndionete video yake ndonete video cia andu angi video icio ri video yo ndaririe na kiamberia ya statement yakwa ndaigire niguo report ire irakinyira Kanyari tondu riri andu no magurukie mundu banya andu ni mahuraga Kanyari na njira nene muno na turira Kanyari athathan riu maundu make ma kanitha kana ki but Kanyari ona ngipost agwete na ni ciana ni ciake angimagweta hani niguo arumagwo kurumo riu ithuĩ na ithuĩ twĩ jeshi yake tukarugama nake na tukirugama na Kanyari ri tungirugama nake atia na kihoto gia Kanyari tukimena ciana kana tukibuli ciana kana tukienda ciana ici cione uru omenye andu aya maroka magacinirira kuga ati ciana ni iraburwo ri no the same people aria turapambanire na guku social media makingirira mwana ucio ati ohoro wa makingirira ciana cio ohoro wa kiria ni anyitwo ni baba maundu ta maugo they are the same people maruma Kanyari makimwitaga ati mbakaji ati uria thia akinyitaga ciana they are the same people mararumire mamu wa Betty makamuruma na njira nene muno kogwa andu aya ri maroka makoya ciugo citu marenda na go trend nona banya marenda go trend marenda nao magie na kiria marenda magie na igota maratuhura ithuĩ tondu marona atiriri social media kwa advance ona maratumira Kanyari atigire Kanyari amenye mwena uri kundi taraturĩria ciana riu kurahana tari timu cia mubira ndiroria atiriri since when it comes to the right ya cianari yatwikire ati ena team Tash team what kare timu kare kegeke ratari kihoto gia ciana it's in the record ona tari mundu taciro ona I'm sure ona arata Betty kana arata ari othe maguko USA aria moi Tash they know tutirapayuka tukiuga his history and that's why we question. Yes, when the mother was there, we did not talk. The mother was there to fight for the children. Na hii tokoro nyina atari hori. Heka adu matoi ga Tash. Ka history yake yago ko US. We know so well. Make obani ne modo tiganire ciana ciake na muka. Kitwe tukaigirira tukoria atiriri. Mundu uyu uri ora transfer ciana minors because they are minors. I know Sky nekaga video and she's a child. Ona mwari kana mwari wa mutumia ora mari ndikwita acidaisi. Yes, ni arika. Atese na ciana kale ciana ciake. Kimondo giki tondu kiretwo kiega muno gigoka kihanite wega gigakenia andu ri fine ni neho ona hatire na thina na tutiriga he wasn't a good man for them igwa na tutire horo wa kihiko no when it comes to the ne tukaigwa uru muno odo ongiumira na tutiaririe oma wa Tash uria tuwi nitiona tupambanite na Tash uguo ti ati ni tondu twina personal war nake but it's because we know who he is and he's not here in America no na riu ginya US ino yenyewe ona we mwenyewe niyo lifestyle yake guku America it is in the record it is known riu andu ne matige gutu criminal record ine muno ginya DUI nie ndaigire ngiuga atiriri uria uhoro uria wagwetirwo ni baba wao Kanyari ici ni ciana ciake mamu wa Betty is ni mwana wake turaririria haha koguo ri andu aya reke marekwo maingi uria makuga na marekwo meke ati as we are here to back them up and to support but all for the interest of the children niye gikoro he mundu uria waigua ngirugama king'ang'a-ini uguo ngiruma Sky kana ngiruma Dani arugame ani address na ciugo icio no andu ingi manumire Betty ezini ora bulitia na Betty ezi kwade mogoroki matwenyu buragia Betty ezi ne foster mother arabulisia na isi bakiuburagia ati maisha makwa makoragwo king'ang'a-ini ndemanika go banya rekondo njoe thie nginya video ni ciakwa ndeto ciakwa ndicirehaga live koguo andu aya ni ukuona atiriri maretha o undu wa guka kunyumburia nigetha meke but nie ndiragwagwa the happy ni ati Tash is a wrong person and let me tell you Tash is a wrong guy he's a criminal man a wrong guy to be with the children na automatically he has a criminal record ile tunashibira criminal yake othe na ndiramitangala he's a criminal Tara ushirore nona video ici ciekagwo ni Sky ri andu a team Tash mathia ako magakiugiriria go girl but nie kone nie dena access ya kwaria na Sky ingimwira atiriri for now do your own videos without involving this guy tondu ariri Sky eka video na Tash arona niate against the father agakahe andu aria maramena baba wao hinya wa kuruma ithe na tondu Sky nyendete baba wao we know Sky loves Kanyari
we Shirota murata no waririe kairitu kagukere atiriri for now tiga kwamba tondu kwina maundu maingi na kai niyo kwina haro baba ni ahuragwo na niyo Tash ni arahurwo for now erwa kodire tiga kwamba kuhana tari gufirisha na firisha Kanyari tondu ni twarie ma Kanyari hariari ona video icio it hurts him no kuhenanirie ukiona mwana waku ara record video na kimundu gekeri as a father it hurts him and kairitu gaka gatioe it is hurting the father. She does not know that, but she's doing it while the adults are watching and cheering her up. No theory weka video, but the more arathi na bere na weka video akirekorda ga Tash arona nia were ni team Tash hora ifafa fio hora Kanyari oyo fio, and that is, you know, we don't need all that. Kwa bo Shiro no wale kairetu mukere atere yeah right now wega ni ate hado mo murafatara kunyumenya ona Betty daro criminal record yo turarithira daroi dana kuoye Tash ni criminal. Then you have to rescue these children. Record ya muheire thirikari ni ya kuigirira ti ajuko cia mundu in public domain ya thirikari ya bona ngikinya guku na ciana nitu tukandikira FBI marwa FBI kwanja tukamihuranya on behalf of Kenyans tumocokeria andu a America ngatho ni undu wa ku dig deep into the history record ya mundu tumucokeria ngatho atumia guku Kenya ri marake nio niriri kiria marona face value na inyu ni murona gwati uria wiho ni undu wa record iria iho ya thirikari. So waya ni marwa manyu na inyu ni kuruta wira mwega ona mwaru mo you have ni muregete ku badge to pressure ya yes atutinge backup tutira backup this person Motumia wa Tash ni Google. I talked to a close friend, a very close friend. Na information ni kutumira ni kwata mundu ngikiria DCI information ya Tash Juhora ni ndakena ni kwaranirie na inyu othe otogwo ndauga ri nie ndie mwena nugameire kogwo ndingirugama hanjaje kwa horo wa uru wa Kanyari kana wega wake kana uru wa Tash kana wega wake nie for now nditikiria ndikaria anything at all kana wega wa mamu wa Betty kana whatever. Ni ndakena ni kwaranirie na inyu ona ni ndu wa kunjitikira request yakwa na kunyambatia haha ni ndakena ya juhora tondu na nginya ndie mundu akirikaga ko ndindaigera live. This is my first live kuingira ona ndirenda gwa gucugukira ngaga njigwa mundu ona nindarakimenya nginya gwikira mbica akirike ojikarite nginya ona nitakio gwikira mbica na ningi gwikirite ekawe ya announce ndio ndo karingi ona ni ndeto ici cirakarite kila mundu Shiro geta waku na ndirero baterere Shiro Stewart ni gwikira video ate Shiro Stewart araitha we ni warakuciana Shiro Stewart kwaria manye ndaigirire live na newa ungivikira video yakwa ni ukuigua ndaugire ni ndi comment tondu ndirari live ine hwa na ndageririe kuingira live ine ogiria atumia acio ikirega kuingira ikirega oneno yambanya ni ngweherete ndacoka ndaigwa omenye ngugutumira request like 10 minutes ago dona nduroya ndauga atiriri ni kwa simu rasi mukire request ciakwa mutirenda kwa mundu ona u na moderator ni henia ndaingira kurora ri ni ndaingira kurora niguo ni ngurutite moderators othe by the way ni ndauga ndani kwenda karenda kwa live ciakwa na nie ndauma kiogo ndaragiria specifically atumia acio ni maririe miario miuru muno tondu onao enye kuri na maugire ati ni mwataki ciana icio uru muno. You see, the other thing ni na ginya kurecord DOA ndiamenya ginya kurecord nyamu iyo kiogo ri ni gutumira ni ndari Shiro na aria makire maritwa ne ndari live ine iyo yako no you are not there kwa wale ati tware live ya kare mimi nikipata kitu meka and I disagree with it na kupigianga simu. You remember kuna mtu ulikuwa meka Betty aku hapa asioro ugo na ndari na ruoro ingi muno na message yo mundu cio heanaga diary right ngikwira Betty please for the sake of getio kia Betty ebu tanditanya moyo na you listened to me na you pulled it down. The information was wrong and I felt so painful about it nikakwambia ebu itoe na ukatoa so niko tiaro ndakwonire nini gutagwo na ndiratagwo ya riu kwenda go clarify ratiriri korana o video ni ciakwa miario yothe turaria haha no ne the same miario iria tukoretwo tukiaria andu makambia guka kurehe ndeto ciao makienda o harani makienda o haro but anyway na korana na ni no njugi atiriri ta we tondu ni aratange a Betty na ni we kiria please no mugeria ku encourage also mundu uyu ugwitwo Tash mumo ciana ona ti horo wa ciana cio no njugi atiriri omwere atiriri Tash we all want peace na agikoro he undu mwena waku ongika kurehe haro tondu let me tell andu mara mistake silence ya Tash online mageciria he's a good guy ate aramukirira kogwo but agikoro ni endete ciana ici na agikoro ni arenda kuhoria mwaki uyu a play role yake eke the right thing na coordinate na Kanyari na coordinate na andu a Betty na makorwo kimoja tondu magikorwo kimoja ri gutiri ona ithu tutingire haha but the reason we are here
nä tondå Tash araplay mwena wake akaongerera mwaki etwite akirite ki but korwo nä akorirwo kimoja na Kanyari tutingire haha na tutingiraria uhoro uyu so mwongelesheni tell him to zima hii moto by doing the right thing if you cares for this mari nä ndakeigua beti lakini mari erä makiaragia ni anjigwa mukeria social media ngarigo muraria mukauga atia si wanaongeanga si they both talk they do talk. They do talk. It's like this, yeah? I want to paraphrase. Can I quote in our Nyona kiria kinene muno ndirenda Banyari sorry nigo gutwa na miario nie mau mando kiria mate sijui Kanyari na Tashi acio ni andu agima ni marie ni mekwaria like na wanaongeanga I don't know esiana Chino ondo wothe ona ndungikinyete ha tondu ariri ririkana nyina wa Beti akiuga atiriri Beti atanathikwo ri ni maritie makauga atiriri after mathiko ri macokanirire meta family andu othe involved Kanyari family ya Beti na mwanake ucio gwatuika ni gwathikanwo ri mauga mucamanio wetanwo ri agitharau family ya Beti aliwa tharau sana akiuga atiriri mundu urenda anything ne tucamanio igoti-ini so family ya rigirwo atiriri mundu turari twari after mathiko ri twero tuthi igoti-ini gwika ki nona akira madharo mari ya family ya Beti nimo makinyete haha Shiro ya wi pole ni madenda rohayo ndahota ndiraria ngahaya wewe Shiro tondu ni tareke go have part in short Shiro na nie ngwaria ta muciari tondu tukirete haha ngohopu ni uranjigwa tondu tukirete haha mau mothe onawe hari ori turaruirira ciana ici ti mundu ungi ni ciana turamarwirira muno umenya atiriri Shiro Stewart riria history igathomwo when all this is said and done na maundu mothe mathire and everything is put to rest na ciana icio ikorwo ni ciahutio psychologically physically inappropriately or otherwise the God in heaven ni arona mundu uria nikio augaga atiriri ati we wari hau na ni ungia stopete this na ndwekire uria kwagirire mumenye nywe mwe hakuhi mumenye tae we ukoragwo with direct contact no nywe mungi stop this no nywe mungi stop maundu maya marathie no nywe mungi save ciana ici todo history will question you will judge you and you might some I'm not saying you those that are very close to these kids and they can influence anything they will go to the grave knowing that they never did the right thing and it's not pretty to go in grave with that eyo neo parting shot yakwa so what I would ask do the right thing na ndukarore mundu tondu Ngai uria wi iguru niwe wonaga hitho-ini utegwiciria ati ukwirwo ni andu atia mwirane na Ngai tondu o ucio Ngai nowe ugakujaji kana akuhe thumbi nigo hau nima and the right thing may not be the most popular thing to do right now but when those children are grown up they look back they will be thankful for the people who are bold enough to say the right thing and do the right thing